A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwezi watukufu ikaudo mrudungao. Kwezi wangalizi watufuka mrudungao makatsidani wayo nwajoka rudunga banu. Titsauza nifanya video yinu vojioni banu kabla ya hele tasi la leo fumdaru. Do mwene sizani mbabi izo ikawo dezajiri ye masihu ya jana harimwa umraya wa majaju ikawe masihu ya jana tikaujiunda Haibe FM jana mfumbili mshawalo mfumdaru sengu telefoni kaya majaju ngabo mnamwana ikawo hende nauliwa na polisi kozepu ngajundao hunu majaju joka aula joka njema ikaushindi hunda hata hushindi ujahu huonezo kaude za jiri muhimu risana rende mahalani shamal asafi shadid zanu kaude naziona shahidi rabbi haukaya wemna mwana ikao halaziwa haruma godoro hatima mustaker mal asaf na mwana huo yefami wajapa sakaya haliwa haukai zodi zoamba ukai mwana haliwa sha hodoangali ya mwana takriban miezi 12 wo mwaha na mwana huo ripasa ukaya na mwana opadwa mhono msheni hunu inujawi ilawa badile zito baki santimu ndelezo utola abasabadiri wanwa kashila inyama shaheli kao deraona ala mkajufika shila inyama ukaya mrukao hatwa mustakeri yalala itakobidi ukaya mriao ni alama ikashila inyama mriao ni alama kaya mustakeri unambulwa mfano wa hadisi shahili kabla mriao nao mrugolo kaya mwana hunu jau owaiunu uroha pia hamamru akarenga shononde ya zingare ya tsinze eheli raona hama njaba zole zajiri hama ngwekao ngazuma staajabu kabisa akaye mwana habanjau hamabanjau mbwaju waswili banjau mrungu na alama za upande mhono mmeni mrungu na alama hama mafu eske ulade mwana de ajinafua eske shila nyama dizo wamba ukai nyama ye nyama hindi eshe nyama cha jonja dahoni shipwe mwana waiunu kamili shibaleshe nezaso wasina kawa alama ya mbadamu bidanro waone damu kashinya mashinshi bali ya mbidini ngendo zayo wanaone alama ya mbadamu ama ngari shanga yao au ngamshangayo maskini watujua mwonesane video maskini watujua koja mwonesane mafoto ya mwana shawa kule hali ibide mahakama ya hatu afanye hasi haukaika kule shila nyama ya bwana waloma jaju kwa nula tranquili eka kule shila nyama de shale mwana ola shamtoa unujao ya farakana dunia masu ya jana yabo waloma jaju mswami kwa ujula la tranquili gabidio wafanya tabu hithi wandu watunde wandu wajue eshinu hindini shatwe mwana woi shamtoa waiunu wabaki sante mwe somtoale zito lopodo mhono msheni engiabo harika ujamanu arimakinisheni arimwambie neza jire masihu ya jana 2000 mshelewa asubuhi ya leo arimwa mjwalizi wa marwani hata basa ino zerongo wizo ngazi shangazao holi hode mwana ikawa kana mwa ikao hafarikana dunia masu ya jana singa reviews sawo yemdazahe mwana wei hakandaho yembabahe mwana wei hakandaho hata mwana yali wai heli kaudu ambao haukaya ekaramba shinu nyama shijashire me mwana mkinishiha ekamtsulu ya reme mwana imwanajo shemeza yekangava ijore me mwanajo shemeza sha inyama shato wa mro waiunu pano mono msheni shato wa pia hunu badile zito ala kulli hali haukaya ranguze nyile bojuba njao usiha ani ranguba njao banwaize nyile banjao usiha jao wasudi wo musizonwa hele zito o waiwo utola wa already hau mwenje kwa hema nao ngarishanga yao ngarishemelezi zawe mahakama ngarishemezi zawe hifadhi ya hatu wafanywa anketi nafanyiwa maskimo tujukota video tujukojwa utema foto maona hauka anketi nafanyiwa hauka mimi emjo mtu amini kashila inyama desha angamize mna mwana hatuola mtu amini
haukaya ikai nyama ibidishe nyama isho shibalie shepande shirohe wanwadunge alama ya heye damu sha kabasi damu na maana kawa halaziwa magodoro hahaliwa dara ya ruju hatulwa mustakira mweu ika kweli wabire nyama heli kaudu wanwamba wabire nyama shende shale mwana wowa wapadwa mhono msheni mwana wafariki dunia wandu wadazi kanojo ridaze le suala dini le suala dini kanojo riduaze il fori ritsansauwe rijuwe yeshinu nyama hindi shale mwana woi bomambao shinu nyama sha mimi pour l'instant mimi ataba haino hanja kinaya kashilai nyama le shale mwana ola haukaya mriatulwa mustaker ikaubidi kaya imana ya shemezi wajau jumabia ni ndoka ngari hao yedhima inu mzaza haye mzaza hakadahu bi hatemana woi yamishana kaya haliwani nyama hatafarikana dunia yembabahi mwana woi hakandahu almuhimu garparawe mahakama ya hatu garparawe hifadhi ya hatu wanukaudu kwa udunga ze research wasane watawajue ishatongeze mwana ola yafarikana dunia yekoli shilai nyama eshi nyama hindini eba kweli wala haulaya namnaje eba bala Allahu ya'lam umuhimu warunga bakaya shilai nyama shao pando hangu mimi rahanja kinaya kashilai nyama haukaya ibidi wanwaone hala masimame sokaya rango banu bwajwa tawasuli njau nungo na wana mafu shahamade mwana akokuwa ubie akautapala umuhimu izo dezajiri osukwa jana harima umraya wa majaju mshelo ya fundaru ya leo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.